Mukari umwe wa Meru na andikirite ruwangi rwa kurwana ungumania janthigurune ni ACC akienda munini wa gavana Mutumanto Ithinkia guchunkunwa kuringana na barugera tuonete mukari ujo arendekithia Mutumanto Ithinkia guchunkunwa ni untu bwa kwamukira muchara na marupurupu jangi kwa nkuruki ya mwaka ati obisine ni aranandi kinya ACC ekurwa kujukia mbeche iji chionthe mukari ujo kuringana na gambarira rikityo kotine nene aja Meru na gutana mbere ukurukira barugeje kwendekithia kinya obisieje etikamukire mbecha cha kumitithia na mbere rugono ruru ruthuraniri ni Martin Gichungedula. Mtomore ni mukari wa kaunti ya Meru na ikitie gamba koti akienda rwangirwa kuraitha mitugo na kurwana makarika jankuku mo ACC akienda rwangirwa guchunkuna munini wa gavana wa kaunti iu na untu bwakiria kuga ni kuri wa muchara atiritite ngugi cia maana ni yana mwana ereko kaende kiri gamba riri riria rikitwe koti nene ya Meru ni mtu guchita Eric Kinyua athitangite Mutumanto Ithinkia gavana wa Meru county secretary kiambia theru ACC na obisi ya muthuji budget ya thirikari. Kaunti hii ni moja ya zile kaunti ambazo tume ya ACC inachunguza. Kinyua riromba koti kudita watho kiri ACC guchunkuna Mutumanto Ithinkia nontu bakuri wa muchara na marupurupu jange na kinya akienda mutuma acokia mbeche iji na gitumi atetaga ikarone bia kanjo ya maminista ya kaunti. Amberio nejo kiumia giki county secretary kiambia theru na andikira mutuma baruga akimurikana yate na atirire ikaro 12 bia kanjo ya maminista na ateje ne itumi kuma mweri jwe 11 mwaka muthiru na kiria kiathingatirire ni mieri ya gavana Kawira akiuga ati barabate kuonwa obisine chao na ni aritinguge ba county bationa michara miario yerekerete munini uju wawe na maabisa botungata bo mwiri ndene ya thirikari yetu ya kaunti ya Meru kethira nuitaga ngugi kaunti neje noria wa mushara na kaunti ya Meru. If you don't work we will not pay you. Now turunga miau and we have no apologies. Toriuga no work no pay. If you don't work you should not be paid. Mukari ujo wa Meru uria wikitie gamba riri nkuruki na kwenda koti iji kudita watho kiri county secretary kenda rita mutuma mucharene na mpwe akiuga ati kire nyuma ya kwandikira mutuma baruge iguru regie gutira michemani eje guti machokio aeja na jaitomi bia gutira ikaro biu kiri mbitango iji Eric Kinyua ariuga ati kurega gwita ikarone bibi Mutumanto Ithinkia na unete gichunje kia 179 gia katiba kiria gikumwendethira ari ikarone biu. Nkuruki na thitangite Kawira Mwangaza akiuga ati gutitaga ajukie kinya nyuma ya munini wawe gutira michemanio kwa kagita kamwaka jumwe na gutitaga amujukiria ariuga kwithira mutuma ati gwita ikarone bibi ni gutejaniria ngugi yawe na ati kuu ni umwe na kuruma antu bara babaringire kura bo bairi. Honorable Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia muthitangi ujo ariuga weja mukari wa Meru na kuigwa kioto kiawe kiuni nontu atithirite akigwata utungata bwawe buria eini gichunje kia 2 gia katiba ya Kenya na nontu munini wa gavana atithirite akirita ngugi yawe ni kuga ati na mutejaniritie na guku kuringana nawe ni umwe na mutuma abutire ngugi na kwa ukinya muchara na marupurupu jange ati batere kuewa kuona muchara kana kurea kuona muchara eute agenda ira tubatire kwithia tukiariragia ta Meru nontu mbua 98% ya Meru bari Meru batethera be mucharene arienda kinyo obisi ya murungamiri wa budget cha thirikari kwewa watho bwa koti kenda atigetikiria gukurukia budget cha obisi ya munini wa gavana akiuga ati mutuma ni umwe na achieberie gitine nontu bakurega gwita michemanio neji na kambwe ye kwa teisho kwariria muchara nontu ibaba inge barungamitwe michara ndene ya Meru County kia gwetera nandi ni mwerekera ja koti iguru rigie maromba jeje ja mukari ujo wa Meru na we gavana Kawira agietera ria weri antariki 18 kumenya kethira akamba gwetera ugambi bwa koti ari ome
kana agieta na mbere gutungatira Meru ta gavana nyuma ya Senate kurikithia uge wa mbunge ya Meru bakumweberia gitine. Masindumba Ntetone, Chaweru TV.